bakunzi ba Rubavu, Azam Rwanda Premier League 2017-2018 irakomeje, aho igeze ku munsi wayo wa gatatu. Ku wa gatanu tariki 20 Ukwakira saa 9 n'igice, APR FC izakira AS Kigali kuri stade ya Kigali. Ku wa gatandatu tariki 21 z'Ukwakira saa 9 n'igice, Bugesera FC izakina na Rayon Sport FC. Ku cyumweru tariki 22 Ukwakira saa 9 n'igice, Police FC izahatana n'Amagaju FC kuri stade ya Kicukiro. Iyi mikino yose izacaho live kuri Azam TV. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku bihumbi 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Akwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Tuafitiye kandi full bouquet ku mafaranga 9,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.